جاركدن سلاف سروک بارزانی لگل شاندک پلبلند یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه جویا و روشا دور بگشتی گوتو بیش کرن. ایرو سروک مسعود بارزانی لصلاح الدین پیشوازی لدسته سروکاتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه و اندام کمیته پیوندی درویا انکسه و نونرن انکسه دناوا ائتلاف سوریه دکر. ده جوینه ده پیشکتن سیاسی و اولهیان روجاوای کردستان بگشتی و باجار عفرین بالتایبتی هاتن گوتو بیش کرن. درباری جوینه محمد اسماعیل بر پرسی ریوبر یه پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و اندام دسته سرکردایتیا انکسه جارکر وها آخوی. ایرو دیدار ما گل جناب سروک بون ما نرین خواه هلوست خواه پیش جنابی و شروع کردن دام خویا کردن و اویجی نرین خواه سر باره او تشتگو کردستانی و باره دخه بدر درباز بوی ما يعني برحكي كردواري برحكي ولات باريزي برحكي كردا نب اي برجوانديه جهد كيان لان كيان مصلحه ملتي كرد به قناغه هي طنقاوي نازك دا گوشاوا كيشا كردي درباز دبه اف ظروف يقول عفريني وطنقاويا يقول سر ملتي ملوده دبه هر وصا بارادوخ كردستان عراقي افتفداهات دانستان دركرون نيريني ما وتاكيد بو انه امكو افري بازا بيروز ام سياستك متوازن مواقف جوري مصلحة ملطي ما نلبر جواندية عليكي وأجندية خلكي الجوري مصلحة ملطي ما ذي قناة غدا أمدن أرخينين وسر أساسي تأكيدات السر فان هلويستي هبون ما بتر يعني نريني إخوة مرحلة درباز بوي وهلويستا ما هاد ديار كرين جو توجه ما سياستك متوازن الحمي اليوم وكو واقعي الأحزاب حميان نريد ما في واقعية هذا مصلحة ملطيخة ما أونر خاند وما تأكيد كل سروان مواقف يقول برجواندية قال لي مدب أمي برافانية وتأكيد بكن برافانية وشطان قافية قول سر ملطي مدب